left, left, right, right, left, jump. Okutendekwa oku kwetabirwamu abatendeki bashatu kuruga mu kigombe ky'okukorera omuzaano gw'okwiruka omu ihanga ekya Uganda Athletics Federation kubangura abanyamizaano aha ngenderwaho n'obukoryo obusya omu muzaano gw'okwiruka. Abashomesa barikukorera eby'emizaano omu mashomero nibo batendekirwe kandi babandize n'aba barikuruga omuri Sheema ey'amashuuma na bwanyuma nikwekurasa haba barikuruga omuri Sheema ey'amatemba. Abatendekirwe bahirwe za register ezo kuhandikamu abeegi abaine entaranta y'okwiruka ngu ahabwa okubihanga neruferwa abazaani baingi abaine entaranta ahabwa obutakuraturwa. Abebembezi omu district egi baine amasiko ngu ehuriro egi yagumizamu neija kuhwera kihango mu kutunguura eby'emizaano omu ihanga. Itwe nk'abo mu sports twizera ngu let's have egi bakweta ngu ni track record of our athletes. Omwana kusumutwakinga ari mu primary yaza kuzumu second ntoto mangu disi ogwo mwana naza kusambaje na mbeji umwana wa training akaguma nagendo mission yenye talent ye tumukuratira kwenda kumanya talent sazi biko mu Sheema district. Talent college training ya Sheema district abo kwenda ngu games chazi bitu tubahereza ubuko buhanga mu training abana kids athletics.